Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Thado ni som sang ni som ni. Hmar Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchin langsar zul hai. Pherzol District Quarantine Center FIR thua HYA General Headquarter Thusuk. Manipura Cerebral Malaria Anleng. HYA Tuithapai Joint Headquarter in Quarantine Center Rongbol na annei. Tu hin Chanchin Kim Chang Lemin. Pherzol District Quarantine Center mi palile midang chunga Disaster Management Act noya FIR Register khum anni na thua. HYA General Headquarters chun anuya ang hin Thusuk asim. Apakhat na hi case thu a hin inmates haile ahmuna security haile in big na nei ania in ngai damin tu in thataka in shit thim na simzo ani. Apani na hi thu a hin mipui tu khomlo chi ai lo dinga ngen eini. Apathum na HYA malak na in zalawa buina harsat na case athar sim tu hai chu HYA in thlop no ni a in rem na dal tu chu aphu tok ang peya khinglet ni nganti. Chun inmates hai khom in big rem na nei ani angin tu khoma buina thar sim lo ding le an umna center senga SOP zom seng dingin athar taka ngen anni ti in General Secretary HYA General Headquarter le General President HYA General Headquarter hai mingin Thusuk ansim. Ni manizat limta Vimala Raina High School Headquarter venga Quarantine Center inmates hon khatin COVID-19 SOP dan bosea zansot nunga hlangai tha poiti na nei der lawa an lam na chungthua mi po shit ahung ni na le district pumpuiti tak lo state chen sukming seat ani na lein hi viral video sim tu hai chun mi po mo le shit dingin Manipur Chief Minister District Administration High Deputy Commissioner SP CMO le SDO High Kuma audiovisual mangin ngaidam anin ni until tho chu thil thalo tak ani ti shesukin insir tak pumin hi nung pe khom hing ang thil hi thotalo dingin anin timbok ani. COVID-19 shi in leng leya mi zani chung positive case anum mek lai hin Manipur chun cerebral malaria na lein mi pathum lain an shingna an lo chan pahata a shitani. CMO None District Dr. Edwin Golme in a shildan chun hinat na hi ti takel ani a mishim shing na ingtik lai khomin alak theizing ani ti in a shil. A shil zom peidan chun hinat na hin mishim thluk afang ngal hlaka khomul shelo unconscious in asim chun so no te karin shingna alakel hlak ni in ashil. Thulak na All India Radio News Imphal HYA Tuithapai Joint Headquarters chun Juniri sang ni som ni zan khan Pherzol District Quarantine Center Gelzang and Gadi Resort pathin thu le hla rongbol na le tuithing hlim don ding in hlan na an nei center and visit huna hin Reverend Dr. Vilal Ngak Thang Advisor HYA Tuithapai Joint Headquarter an thok pathin thu cha le nungha Gladys Lalpar Zawan thok pathin in pak na hla moi tak tak ngai thak ani. Jun ni ku sang ni som ni zani zan khan Marveng Village COVID-19 Task Force malak na in Marveng Community Quarantine Center haile pathin thu le hla in Paul Limna Fellowship cum Praise and Worship Program hun lim takel chu mang ani. Hi hun hlutak hi pu shanglin thang pulamte Chairman Marveng Task Force in pathin kuma tongtrain hun an hlan. Nungak limzem hoi in pathin in pak na hla voin hi layan hlana pathin thua in Paul na le sharing pu Samuel L. Kungate Assistant Secretary Village Authority Marveng in anei. Coronavirus update India rampum hupa zani zandar som pakhat chena COVID-19 invoi mek zat nui khat singthum sangni zasari le somri le pali damsuk zat nui khat singthum sangthum zakule somruk parit thizat sangsari zasari le sompani Manipura zani chonungdar sari chena COVID-19 invoi musuk tharzat somni pani invoi tapo zathum le pali
invoy mek zat zani le somli le pathum zani chunungdar nga chena Mizorama COVID-19 invoy tapo somrit le parit invoy mek somrit le pasari damsuk zat pakhat Asian News International ANI in atarlangdanin nihni lai COVID-19 in ringlana neita Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu zani khan swab test result sukin alo negative ta India le China in kara ramri chungchang in ngir ngona na sa taklo tlungta chu zani jun niku khan China sipai hai chu Ladakh line of actual control LAC ramri anthok anlowin tol kirnokta India Today in a shildan chun China Army hai hi Galwan Valley PP-15 le hot springs in eastern Ladakh kilometer ni anthoka kilometer ni point nga anin tol kir ni in ashil UN human rights experts hai chun North Korea fagding le taksama mo antla samta hle ni in ashil Thomas Ojia Quintana UN special reporter on human rights in ashil dan chun COVID-19 lein North Korea chun rambung dang le in fe pona thanga deu tho akhar ta lein mitam tak in nei lo an ta kot thler naw pang kot jibi anti hai anpung hle a damdoi man na sa takin kai sang ta a sungku tam tak vaimim chawringa phingtam antam hle thu ashil ole khang hai po kha tu ta tuma Hmar Chanchinthar ei pung le ei ngai thak thei hai chu an ni